Zdravo, moje ime je Aleksandra Tomašević i u okviru Catalyst Balkans radim na istraživanju i verifikaciji podataka o filantropiji. Vrlo često nam se organizacije obrate sa pitanjem kome da se javimo da nam pomogne da realizujemo tu ideju. I nakon toga one obično nastave da pucaju u prazno i šalju mailove kompanijama. To naravno oduzima mnogo vremena i ne donosi rezultate. Ali kako možete strateški da identifikujete i targetujete donatore? I koji korporativni akteri daju za naše svrhe? Najvažnija stvar je da nađete one čije CSR strategije dele vaše misije i vrednosti. One organizacije koje su već u prošlosti pomagale akcije koje su slične vašim. U tome vam može pomoći Giving Balkans aplikacija koju je Catalyst lansirao još 2017. godine. Ova platforma ne prikazuje samo sumarne podatke o davanju. Ona nam omogućava da vidimo koje su donacije učinjene, ko su donatori, koje institucije i individue su primile donaciju. Pored toga, ona nam omogućava da identifikujemo sinergije, koji korporativni akteri daju za koje svrhe i koje vrednosti se poklapaju između donatora i primaoca donacije. Na sajtu možete vidjeti sumarne podatke o davanju koje su učinjene u proteklom periodu i koji su sakupljeni od 2015. godine. Odmah ispod toga vidjet ćete Register Now dugme, preko kog možete da se registrujete. Registracija je besplatna za sve i korišćenje sajta i funkcija je besplatna za sve. Registraciju možete učiniti pomoću vaše mail adrese i lozinke ili pomoću vašeg Google ili Facebook naloga. A mi ćemo se sada ulogovati na moj nalog i započeti našu analizu. Prilikom vaše prve registracije, sajt će vas automatski odvesti na aplikaciju. Ali svaki naredni put morate sami da se ulogujete na aplikaciju klikom na dugme koje će biti na sred stranice koja se zove Go to Giving Balkans app. Kada se prvi put ulogujete na aplikaciji, stranicu koju vidite jeste uputstvo za korišćenje. Sa naše leve strane nalaze se filteri koji nam mogu pomoći u analizi. Prvi filter je opseg, drugi filter su donatori, treći su primaoci donacija, četvrti je donacije, geografija vam pomaže u tome da precizirate koji region targetirate, a sivi graf vam daje pregled donacija koji su učinjeni od strane jednog entiteta. Ali prvo, zamislimo da smo organizacija koja prikuplja donacije za stipendije za srednjoškolce u, na primjer, Novom Sadu. I mi sad želimo da prikupimo dodatna sredstva kako bismo podržali veći broj učenika. Kome ćemo se obratiti? Tome će nam pomoći aplikacija. Pomoću odeljka opseg i karte koje se nalazi u tom odeljku izabrat ćemo zemlju koju sprovodimo program u ovom slučaju. Također možemo odabrati vremenski opseg, a za ovu potrebu je sasvim u redu da odaberemo sve ponuđene godine od 2015. do danas. Pošto prikupljamo sredstva za stipendije, zanima nas ko je u ovom periodu donirao za obrazovanje. Zato prelazimo na odeljak donacije. Tu ćemo izabrati Education. Kada smo odabrali obrazovanje sa leve strane, vidimo kako je novac za tu oblast tekao od različitih tipova donatora ka različitim tipovima primalaca. Iz ovoga možemo da zaključimo da kompanije doniraju dosta za obrazovanje i da ima smisla da im se obrati. Također možemo razmisliti o nekoj crowdfunding kampanji, jer su i građani često donirali za ovu svrhu. Pošto nas zanimaju korporativne donacije, sada ćemo otići u odeljak donatori i odabrati na grafiku kompanije. U donjem delu ekrana vidimo i po industrijama kako je donirano za oblast koja nas zanima. Na kraju prelazimo na CV graf. Tu možete istražiti pojedinačne donatore, sa kim su povezani, kome su donirali, kao i kratke opise tih projekata. Kod mene je trenutno selektovana Telekom Srbija. Jedan od projekata koji su oni finansirali jeste Osnovna škola Majur, kao i na primjer Osnovna škola Sveti Sava iz Trstenika. Spisak ovih donatora možete preuzeti u donjem dijelu CV grafa u Excel formatu. Nakon toga, ostalo vam je samo da izgooglate kompanije, dobijete njihove kontakte i tako ste došli do preciznijeg spiska kome treba da se obratite sa svojim predlogom. Hajde da sumiramo. Kada razvijate vaše strategije za prikupljanje sredstava i u njih želite da uključite korporativne donatore, bitno je da zapamtite sljedeće stavke. Uvijek targetujte korporacije koje dele vašu misiju, viziju, koji su u proteklom periodu podržale akcije slične vašoj. Pronađite ih na Giving Balkans aplikaciji. Istražite koje su to kompanije i za koje akcije su već donirali u proteklom periodu. Prikupljene podatke iskoristite za pravljenje predloga. Zapamtite, kompanije ne žele samo da daju donacije. One žele da budu vaš partner i žele da budu saučesnik. Proces stvaranja tog partnerstva traje dugo, neću da vas lažem. Ali na kraju dana možete imati jednog strateškog partnera na duge staze. Za još savjeta o fundraisingu, kao i tehnologijama za neprofitne organizacije, zapratite Catalyst Balkans na društvenim mrežama.